那伫非洲的国家尼日东北部的撒哈拉沙漠地区，有一座互形容或者失落之城的古城。这座城呢是用盐甲土砌起来的，带乡亲咱同齐来看。伫一片趴远的沙漠内底，有一座真古早的庄仔头。西非尼日东北部撒哈拉沙漠地区，有一座已经无人伫住，毋过建筑互人真赞叹的失落之城——格都城。Ce fort-là a été construit, je ne sais pas, je ne saurais vous dire avec exactitude quand même la date, mais on peut estimer ça au-delà de 200 ans quand même. 格都城伫咧瓦利比亚卡瓦尔绿洲地区，这个年前是牧羊人士经过撒哈拉沙漠的时阵，交通的要道，伊的外观就亲像一座堡垒。起造的人用岩盐、甲黏土打造出砌起形体的壁、瞭望塔、秘密通道、甲水井，技术是真好。Il y avait un arabe qui était venu de la Turquie, selon les informations que nous avions reçues. Celui qui a donné l'ingénieuse idée aux gens de construire ce fort-là. 嘛有人推测讲，迄当阵的居民为着要抵抗游牧民族的入侵，打造出堡垒式的建筑。不过，这也会当考古学家的考证，当地部落指出，格都城是尼日人的骄傲。不过，长久以来因为无保护，尤其是岩的建筑，可能会因为落雨、雨水的侵蚀受损等。希望联合国教科文组织，甲格都城列入去世界文化遗产，来保存这座珍贵的古迹。公视新闻，齐万玲编译。